kama nabakunda ni Masima amazina ni Ronald bataringaya gukwiyagamba liye musaga njari kumanya kandi nsima faza yoni zakwa gwambara mwizi kandi faza wanje ni kaboy gwenyaga nawe no mweshongo sonora gisiki nendo naburi hamwe so oku katara akanyeta kandi nanyekirija ho banyakira babushenyi hariko suraiti arona abandi bakankunda kwenu tubandwariza kubi kandi tindabiri hakusika mama wawe so nanta kubura kwisha mvugire ku rugahari munonga ko kananje muteka kwisha azimaka nashebe kugura n'abazire bawe bari kuzara bakakushobesa kandi bakakwitiriza kuzomu music industry ko kumenya ko gumire nisima n'abakristo mwe bari kuzakatara kandi bari kunda mukama kandi baraganisa tujya kumantwisha utwaza kumanya wabo tujya kwijo buno shangiri twasima kandi abakureba murongo ibintu byitu kwindaho no mukuta YouTube ukore media TV kandi ijano kwano gwe usima shweko akazanaho nakatara muzeho muzakwano mukureba ne twakwatana impamvu bireba kandi Masima kandi baza wabare n'abashomesa bawe mojera kushabire kutisha tuzafika yaho tuzi wabare murongo. Okay, wabare ndiyo mshoga. Yeah, so